Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia minhul qamru yastahi kullun nisa'i tawaddu an takuna mithlaki ya Aisyah bintu Abi Bakrin Habib Rasulullah fazat bi qalbi khairil mursalin fi ilmi faqat ilma kullal alamin habrun jalil yasifuhu Jibril yajubu dunia Aisyah habbaki Allahu hubba man yuhibbuhu wazirti habbun nasi li qulubil muslimin bintu Abi Bakrin habibi rafiqin nabi Rasulullah Aisyah habbaki Allahu hubba man yuhibbuhu wazirti habbun nasi li qulubil muslimin bintu Abi Bakrin Aisyah Humairah رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يقوف المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يقوف المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله عائشة حبك الله